إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخواني ثم إلى رحمتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Ali wa an aliin lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali. Qala dawu sapa Sayyidina Ali, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rupane dawu aqimu al-hudud ala ma malakat aymanukum. Aqimu padha jumenengono sira kabeh. Aqimu padha jumenengono sira kabeh, tegakkanlah al-hududa ing hukum hudud, ing hukum had. Al-hududa ing hukum had. Tegakno jumenengno alama ingatasi budak. Ma bimakna budak, ma bimakna orang banyak. Ning Al-Quran juga ada ma bimakna nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma beneman. Ma bimakna an-nisa. Fankihu ma taba lakum. Ini termasuk ma bimakna budak. Ma bimakna insan. Ma bimakna abad. Ma bimakna barang juga bisa. Ma ta'buduna min ba'di. Ma karena lafaz manikah lebih luas tinimbang lafaz man. Man khusus orang. Man anta, man anti. Mimman, mimma lebih luas tinimbang man. Sehingga manikah bisa mencakup makna manusia. Buktena fankihu ma taba lakum. Fankihu kawinilah ma perempuan toba yang kau cintai. Ma taba lakum yang kau anggap saya yang kebagus. Ma taba lakum. Nah, apa buktinya ma aja lebih kuat tinimbang man. Man sapah, ma apa? Mohon beda pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan DPR. Kancana tanya, Melia siapa kakek? Engkau Melia sebeda pak apa nah? Mun ada pak apa nah? Tak Melia pas apa? Masihlah siapa? Mun ada pak apa nah? Engkau tak Melia pas apa? Berarti apa lebih kuat tinimbang siapa? Masihlah siapa? Mun ada pak apa nah? Ja tak Melia berarti apa lebih kuat tinimbang siapa? Tidak ada ento tanya lagi Melia siapa? Bene Melia apa?
Melia apa enten melia siapa? Ya sebeda apa nah. Mun ada apa nah ya je. Tak melia apa siapa. Berarti apa lebih luas dan lebih kuat tenimbang siapa. Enje masalah dukung siapa enje engko enje kok. Masalah siapa saya dukung enje. Masalah apa tu abi siapa enje engko mun kadung ada apa-apa nala. Jadi berarti itu aki apa aja lebih kuat tenimbang siapa. Nah, mereka ni kantung akui ketika Nabi Yaqub saya id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yaqub menjelang wafat, maka putra-putra Nabi bolong id qala li banihi ma ta'buduna, apa sik sembah kakek nak benih siapa sik sembah kakek. Munring makin mun la barak mati bene ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di, apa sih kakana kakena tabun melolo saya pikir bene agama lain kelas. Nabi Yakub atanya apa sih sembah mun kuliwi sampean kebeter ka anak ma ta'kuluna, apa sih kakana. Wah mun tandi ijazah ngakana apa kakan ra ijazah aja rapo-rapo lah. Nah, maing budak alama ingatasi budak malakat kang miliki sopo aima opo aimanukum tengen-tengen sira kabeh, yakni dalam kekuasaan. Iyat aiman bermakna kekuasaan, di bawah kekuasaanmu. Aimanakum alama ingatasi budak malakat kang miliki opo aimanukum tengen-tengen sira kabeh. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa huwa utawi hadits iku fi muslimin ing dalam kitab Muslim iku mauqufun mauquf dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu aqimu al-hudud, tegakkanlah hukum-hukum had alama atas budak-budak malakat aimanukum yang engkau miliki. Dan hadis nikah adalah wajib menegakkan hukum had, hukum hudud atas perzinaan atau mabuk-mabukan atau pencurian yang dilakukan oleh budak. Saya rasa wajib menegakkan had sayyid, yakni gustena pemilik daripada si budak. Mereka sewajib menegakkan hudud, wajib menegakkan had-had. Tak harus lapor dekah wali, tak harus lapor ke pemerintah, tidak harus lapor ke hakim. Selama nikah ampun beda bukti senyata, bukti sekuat semangarah dek ke perbuatan perzinaan, mabuk-mabukan, pencurian, sekak dima dosa saya lakukan ini ke wajib ihad. Ngecok juga wajib ihad, mabuk juga wajib ihad, zina juga wajib ihad. Maka saya wajib ngelakonin, saya wajib iqamatil hudud, saya menegakkan daripada had atas budak-budak se berbuat telok nikah, ngecok, mabuk, zina, ya nikah. Saya rasa andi daripada budak yakni gustenah sayyidah. Nah, berdasarkan dari hadis nikah dalil ala iqamatil had alaihim mutlaqon, baik si pelaku penzinaan se dari budak kelak status budak orang se muhsan atau orang se ghair muhsan, zakaron kana au untha, baik si pelaku laki atau bebine wajib hukuma etegaki hukum had, wajib ihad. Maka jumhurul ulama berpendapat fal jumhur yaqulun inna haddaha ila sayyidiha, wajiban menegakkan had kepada budak yang berbuat perzinaan, mabuk-mabukan dan pencurian ila sayyidiha, aneka wajib
Kang kui sera sayyid orang si andi sera budak. Pernah zamana Sayyidina Abdullah ibn Umar, riwayat dari Sayyidina Abdul Razak an Muammar an Ayyub al-Ansari an Nafi' bahwa Sayyidina Abdullah ibn Umar anna ibn Umar qata'a yada gulamin lahu sarak wa jallada 'abdan lahu zana min ghairi ay yarfa'ahuma ilal wali. Pernah terjadi di zaman daripada Abdullah ibn Umar, beliau memotong tangan daripada seseorang gulam, yakni budak atau anak kecil, lahu sarak, yang mana budak tadi itu, gulam yakni anak kecil tadi itu pernah melakukan pencurian, langsungnya ketok. Wajallada abdan, dan pernah Sayyidina Abdullah bin Umar juga menjilid abdan, seorang budak, lahu zana, yang telah berbuat zina. Maka dari kejadian nikah kene ota beraja, si pelaku tetap kudu had saghiran au kabiran, karena Sayyidina Abdullah bin Umar pernah juga napa ngetok gulam kanak kene, kanak ngode, tak harus tua umurnya, relatif ngode, cuma ngecok ketok tanah Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar. Wajallada abdan lahu zana, Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah menjilid budak atau napa menghukumi kelaban hudud had seorang budak, lahu zana, saya kak dima si budak kelak berbuat zina, min ghairi ayyar fa'ahuma ilal wali, tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada wali pemerintah. Jadi kene ota beraja si pelaku kelak napa wajib hukumah kangku sayyid. Loh, sayyid iki kene seandi pemilik ke budak warisan ki kene bapaan mate, namun karena kene sayyid kita tak bisa melakukan iqamatil had, iqamatil hudud. Jadi sebaligh atau sebaligha anan reng soki andi budak bapaan mate, maka jadi warisan terus dak remak terus ngecok budan, tak bisa mun kana kene melakukan apa hukum had, hukum had. Nah, tak wajib laporan ke pemerintah, ke wali kota, kili wali ini kemunan yang bener wali Gusti Allah, waliul amr, yang menguasai kepemerintahan. Juga disebut lagi tining Imam Malik ning kitab Muwatta. Zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, anna 'abdan li bani Abdullah bin Abi Bakar saraka wa tarafa fa amarat bihi Aisyatu fa qata'at yadahu. Al Imam Malik dalam kitab Muwatta kelaban sanatah bahwa sebutaki anna 'abdan li bani Abdul Muttalib di bani Abdullah bin Abi Bakar, bedes seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Bani Abdullah bin Abi Bakar, saraga wa tarfa, mencuri dan mengakui atas perbuatannya. Fa amarat bihi Aisyah, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an memerintahkan untuk ngetok tanangah serah budak tanpa melapor dekah wali kade. Maka perintah bi Sayyidatina Aisyah dekah keluarga Bani Abdullah bin Abi Bakar untuk napa ngetok tanangah si budak si melakukan pencurian gelek tanpa melaporkan terlebih dahulu dekat pemerintah atau dekat waliul amr. Juga Sayyidatina Aisyah pernah napanya mana ngahat orang bine saazina ngahat jariyah budak bine. Riwayat dari Abdul Razak juga bahwa anna Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddat jariyatan laha zanat. Sayyidatina Aisyah juga pernah menghad
seorang jariyah, budak perempuan yang berbuat zina tanpa melaporkan terlebih dahulu dekah amir, dekah waliul amr, dekah pemerintah. Nah, jadi wajib hukum orang sandi budak nikah. Wajib alama malakat aimanukum. Nah, nikah adalah hadis-hadis kejadian-kejadian nikah saya memperkuat bahwa hukum budak saya berbuat daripada perzinaan, mabuk-mabukan dan pencurian kene ota beraja baik gulam ota besi ampun dewasa wajib ditegakkan iqamatil had atau iqamatil hudud. Nah, jadi walaupun tak nekan tu ada budak apa perlu ngaji mun tak terjadi lo ilmu ada semua ada cerita ilmu semua walaupun tak terjadi walaupun tak mungkin sambianan di budak tu sabung cerita ilmu ni kemuang mungkin berdedeki perbudakan atau benapa ki ada cerita ilmu ni kemuang pasti bermanfaat ilmu nikah. Nah nikah se berkaitan kelaban hukum budak si berbuat had tetap wajib iqamatil hudud ala malakat aimanukum atas budak-budak saya kandi di sambian kapi mun samba mandi budak. La ilaha illallah. Ki ada budak mungkin kayak cuma mau berbuat ngak nikah ki wajib hukum laporaki kada ngecok laporaki dia pemerintah ke kepolisian apa ngecok apa zina karena ada hukum se menjerat pelaku-pelaku perjudian, perzinaan dan pencurian ki tak gelem aman negara ni kah. Maling-maling negara, rampok-rampokan negara ini tetap berkeliaran dengan bebas. Karena tak ada hukuman si menjerat kelaban efek jerah karena tak takok ki sumbut ngecok ro sumbut paling yokom setahun potong masa tahanan potong deki apa Agustusan macam-macam akhir jadi sebulan pon kini ke pon akhir acara kelajar nikah hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sepon bukan paten tak bisa berubah-berubah bila zina bila muhsan yang kiranjem mon ghair muhsan berarti ya had tagrib buang setahun mon dilake atau bandi bini berarti ki ranjem pate Pak yantem sampai mati ya takongku cireng legena ngecok korupsi ki bade pengajaran aku rem sampean ki bade pembela ki bade pengacara katik ekeneng bajar kapi hukum berubah sebenarnya saya ngebay hukum manusia benih Gusti Allah sing ngebay hukum. Dikit 5 tahun oba boleh. Kadang ki buria saaki lah ngebay boleh. Saya tadi hukum ora oba. Celamin cili. Masuk seneng celamin cili. Yang celamin cili teh kene teku omong. Hukum ruah berubah, hukum dia berubah. Ki ngalak senyaman tibi pun hukum. Akhirnya tadi hukum rimba saya kuat saya menang saya kuat saya menang sandi PC ya bebas tadi apa kakek ya 2 tahun 3 tahun kok menang sampai ada kesehatan nih kak beda orang sakit ntar ke rumah sakit pas ngaku izin pemerintah apa BPJS ya apa ini Pak kok tidak dirawat-rawat ini tidak di tek ria mau so tek tambah no. BPJS kepingin sehat aku coba bener BPJS mati lah dia kecuali pakai umum bisa sehat mau BPJS siapa lagi geledekan sotok launan lang aku BPJS mau BPJS nangenang lah suntik lah sok harapan dan nyunting cucu deh ya wes jadi BPJS minta alos karena mau tak bisa pokoknya kini kepunan hukum kening ebeli pun tak transparan kabeh punan karena hukum aba-uba
Mun hukum Gusti Allah tak bisa. Sampai dina kiamat pancet. Anzala syar'a hanifan rahmatan lil alamin. Bedena hukum utawa syariah syeke betineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka semata-mata rahmatan lil alamin, adalah sebuah anugerah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih aman, supaya terkendali, supaya mungkin bebon. Maaf kalau non sebu, pemerintah mungkin tak pede nanganin virus Covid corona neka. Tak pede. Bukti nah, mungkin minta tanda tangan kayak kiai. Minta tanda tangan dari kiai. Di para ulama minta tanda tangan sekaligus dukungan untuk penanganan Covid atau virus Covid-19 yakni corona nih. Tandi kepercayaan bonan. Karena publik tak percaya. Kula tak tanda tangan apa? Jengkok raga-rari tangon jengan burung gapi, Pak. Ya gendeng pet engkau pet, ya nje pet. Tak gendeng kok pet deh yang kau. Anu minta tanda tangan, oh enggak, maaf, enggak bisa tanda tangan. Jangan kok gara-gara bengkes burung gapi dia kok. Dan kula tak keremas keran sama ada remah na pancet. Remah. Cicak guru kula ki sene kaki, ya ki guru kula dua ni kata pada. Sesitung bongal, sesitung noroten ke pemerintah. Iya pada bener lah. Keng kula norok sesitung nih kah. Norok sesitung nih kah. Beun mun takok ke Gusti Allah, corona nya takok ke beun. Sokor beun syarat takok ke Gusti Allah. Tak kira ke kakek, mohal corona ada pak kakek mon kakek takok ke Gusti Allah. Reng beun takokan ke corona teh bang dak Gusti Allah. Masih pakai masker, maaf. Kula non sebu. Pakai masker sampun tak tambah sehat, Pak. Kenapa? Karena sampean menghirup udara si ampun dah keluar hirup boleh. Secara hadis, sampean mun ngenom tak oleh esrepoh, nyerepoh enoman ni ke hukum makruh. Terus mun anyabeh tak oleh anyabeh can Kanjeng Nabi mun mari ngenom cak anyabeh ning gelas nikah karena sampean bekal menghirup udara si mari keluar esrepoh boleh ni kita bahaya ni gede kesehatan. Dah iyalah Wak. Mune badai jaban. Lain bi cadar ni kebeda udara sekeluar lebat bebe. Lamun masker ni kan tertutup sing kebanyak makin banyak kejadian orang olahraga mati gara-gara pakai masker. Ongkuan hadis Kanjeng Nabi ni kah. Lepas nak dokter yang ya debat bingko. Dari dim masih virus dia. Ngabeng ta mak dolan ning tengah embong beri motor lebat modok ruwe semprot dari dimma norok manuk ta mak semprot kabeh pontu semprot masjid semprot dari dimma cara manular dari dimma mak dolan semprot kabeh kan buang-buang pes sene nyaman kok cak gendeng repenter kok cak penter gendeng. Secara hadis, secara kesehatan, secara Kanjeng Nabi ini tak pernah sakit, Pak. Selalu sehat betul. Karena gini kepunan sangat menjaga ada kesehatan di antara orang menghirup udara saya keluar, nyabe saya keluar terus esregu boleh. Ini bisa menimbulkan apa nyaman bahaya nih kah. Tak sehat tambah. Ya mun beda operasi angkuy, beda operasi itu mana jangkuy lah. Keng lah top epi tenan. Ki perlu kule sampai aki ki walaupun napa tetap norot ke pemerintah deh dari rumah tembang Yoko Mada Margena Pak. Siapa sih ngajarin nama ro? Tindu nanti prei kapi. Kimon ya tasa pudium ya tanggo jade yang ko. Tako moro belum baga bungko kadung kok. Hari saya kocak Yokom dek margena ruah. Jadi sangkun mun secara kesehatan tak sehat. Karena Kanjeng Nabi ampun ngelarang anyabeh ning beda situng nih kan ning situng enoman sing sampean menghirup udara yang telah keluar. Lah ini tak sae nek untuk kesehatan. Bahaya nih kan. Kanjeng Nabi lebih oning nih kira percaya. Tahu rasanya sampean ngetela kula maskeran tak kira.
Ya paling nutupi sekeretek-ketela orang di rumah. Bener karena takut ke virus dia. Guru kula dua ni tak pada. Sesitung ni kak bongal, sesitung norot ke pemerintah. Ialah pada bener ke masih itu orang. Mau sesitung ni prei pokon. Ada sekali. Mas ialah pasaan, pancet pengajian, maulid pancet. Kini ada mana pun. Ada corona aja ada sini gedok punan. Kini corona aja. Kakek tak takut ada ke Gusti Allah si Maha Agung, takut ada makhluk sekenek kena juri aja. Yo wes lele jabar aja deh ya anu ate nih kipas moro tenang moro karena lebih dari sekian persen orang yang sakit ini kesebab tekanan karena kok takut sampai mati benih karena virus mati karena takut. Bocah kok takut malolom biar. TV kok nakwe, koran kok nakwe, media kok nakwe, internet kok nakwe. Akhir mati benih biru mati bi takut. Ya mati jadi kok nako ongku aja. Karena tekanan demi tekanan akhirnya TBC. Karena takut. Mau takut ini kan pon todi tak nyaman odi namun takut adalah apa? Keluar takut, dia takut. Dia takut. Seneng sampean odi takut. Kan tak bebas berarti sampean odi. Selama sampean odi niki ibadah takut dari salimon takut ke Gusti Allah. Berarti takut menghindar untuk ngelakuin marian aja takut saya keluar. Jadi depresi, pikiran. Paham tak sampean ke bahasa aku kan? Tekanan Pak Mufid, depresi ini ketekanan Pak Mufid. Iya. Twistis dalam bacaan, jangan ngurusi corona, lako bayi lah kaki, lako, sing arek yang arek, saya jualan. Ya corona, ya mati mana corona, mati tak ngakan kayak jala pola, mati karena takut gitu, depresi nih kak, jadi stres, ajam stres tuh bung nembung tak rokaruan mulai stres, orang mau stres deki ya. Oke, wes nyar ngelanyar gue nih kak. Jadi secara kesehatan yang tibin nabawi sini kepacut. Tak oleh nyerepo enoman tak oleh. Sebab sampean mau nyerepo abeli boleh ke atas nih kak. Tak oleh hanya bening tempat enoman. Makruh kok mah. Apa sebab ini kebahaya menghirup udara setelah keluar dari pernafasan nih kak. Tak bau, wario sompet deh yo. Yo mateongku kagak salah pola. Tak kira beder yang tahu kada ilmu tangko gitu bener. Pantas angko orang kuda yoro lo kir-kiren di ruang. Kumpul lereng tua aja. Oh moso aja. Bon, jadi tetap jaga kesehatan. Dari cara ini saya ngakan racun, saya ngakan, saya nyari barang sini benih terus sehat. Lebih ilan. Arab apa pemerintah remek kanker bahaya. Arab apa tak ngano kanker. Ayo, lemah jantung ya bahaya bisa mati orang lemah jantung. Arab apa tak gencar ngano lemah jantung. Mak corona melulu. Ada pasien kanker aja. Padewi nyamana kanker, kantong kering bener lah. Virus ini beda besen lah, gencar kenceng gapi. Wes, namun sakit minta ada obat dengkok bela, kalau tahu sakit dokter lah. Tidak bungkul lah malah sakit. Ya bang pokok aja songkol-songan deh. Hari gula mencoba TH, Senin malam Selasa saya ada ning Purwodadi, Majelis Riyadhus Shalihin. Habaib banyak nih kalau kiri gula habaib. Kanan habaib, ku lepas bereneng sebelah kiri ini ke meja, ku sebelah kiri karena khadimah tak hadir, khadimah hati tak hadir, entar ke sorba aja. Akhirnya kula saya sahabat di tengah, banyak habaib. King Soebul Hajin ini kata noles, minta doa kepada Gus Muhib, saudara saya sinekah karena kerobohan pohon, kening kerobohan kaju. Wah, teng habaib mawon kata habaib, mboten anu Soebul beti nyuntang jenengan. Anu sing gak ada keluarga, wah nggih pun baca pe kula muga-muga sehat sing sakit khususnya niki Pak niki anu
Pas marsopu telepon. Pecah Gus. Senem lagi burung. Lah kleron ku lepas maca alhamdulillah de yang kok engan kok sih saungku ngaku sehat dan le jegete dung bu sobu. Sehat Gus ngaku sene ka jangan kula. Pecah ngaku eding na kula. Sehat Gus alhamdulillah. Sene ku tak mati lu. Pecah ta innalillah. Nggih. Karep malam Selasa nika nyoon kula tahlil. Mboten saged kula kok ngeteki kok sama kota kok. Hari ya are mau cepet hade ya ta kok deui. Nggih bajet keadaan lah kritis yang ke kiri cetak pas mentu PTH. Sampeyan mun lakare temate nengak ke kiai. Mambilan ki engak gula ki nek kene ki bade nembah bade aban nika mun seorang kanton sedurung ke rumah sakit mesti minta no minuman nika pasti ngebe mangkok dalam nika bade sap tangan tutup bade salah betem punan. Hampir setiap pagi gula ketinggal bade ning meja nika orang minta syarat nika. Mun mangken mula tak nemu raci tak sanggup. Sebulan war tak sanggup dari mau jan. Wis lah ke kiai we lah. Karete mate nek ke kiai dia. Marah dah. Pas di budi jan. Dari mau tak sanggup. Sidogiri tak sanggup terus raci tak sanggup terus Malang tak sanggup. Bila tawakal kok lah. Mesti dari ada tawakal nika. Bene mula sarah puru tawakal ngasih. Mula tak nemu obat tawakal. Entar ke kiai, mate separo kiai. Terus ro ngodi separo aki deh ya. Ya tak tahu ngodi separo. Makne bene. Separo ji mate separo odi. Pate sekali aja lelesan mesan. Wis era. Kok tato beder yang mentara syarat deh aja. Can kok ke perceperan deh lah. Macam lebih ni ahli negula kita tahu kia. Mungkin nona beda kiring coba oleh berapa hari beda bedor nih. Ampun teng kulo rapa kulo mboten saged kulo nggak ada adik misanan niku saged. Mboten teng jenengan dah. Mboten kok. Sit. Andi isolasi pun nek kula. Iki orang beri dalam tahu nyari apa rejan kula. Nemu amplop ya gawe anu buntu adalah sedeng kok. Reng la cudu. Reng la mantep. Tenang kula yai rio can. Can Pak Ustaz Munir cek reng tak manti nambe. Masih tak manti mon mantep. Lah masih manti mon tak mantep kan tada masih matamu. Orangnya kan berarti tahu cek ngeding dari siapa deh cek pacet la cudu ongku. Nangkusmu hipai. Oh iya. Mantap. Masih pemenenggok ke siapa tak kira. Tak kira. Padahal berkula bedenya mana almarhum Gus Nur. Gus Nur ini kan yang Malang Jabung. Entar tibi kula penasaran apa keistimewaan Gus Nur jijan. Kula mece ahli pencak orang. Masya Allah montamu ini luar biasa Pak. Pejabat reng soki reng tandi. Kula atoku mulai mari maghrib sampai mari esya tak temu nih dari mau mengewe sekep ngocak monggo ngomong sampean perlu nopo ndak usah sungkan anu yai bojo kula ilang yai oh terus anu angsul ceset bagi nggih niki kawa sampean nopo anu dagangan kula kepin laris yai ceset nih kawa karo tanda tangan kada jitan kok wis sabek ping kira sabuk ning wedhus nika ciling boleh kula. Sampeyan napa? Anu gajenge teng Malaysia ya, cecet kok. Mek tanda tangan ya tok jijan kok. Asli tak nulis, Pak. Cecet bagi, cecet. Karo kata jijan kok. Masih tamu. Gan sepikep semasuan sepikep nyaman jan gula. Ternyata amalannya ke setiap mari maghrib sampai esah tak nemenin tamu sebab mulai mari maghrib sampai esah Fatihah biru guru nih sampai esah mulai kun toju sampai esah malam aneka khusus ngeremen Fatihah berdoa dekat guru-guru disebut kapi bireng sempona bimba nabi gurun kapi yaman tiongku masih cecet demon mantap tulis nang solo
melkut king tak mantep tak ada tak apa iya macam belum ada mon mantep anje ndak iya lah mon sampean tak kira mantep yang tahu kerahasian nah cek share sedih budir ya cek share mati pasar mau dia share rek pas ke potongan-potongan video hari-hari ya mati rek tako medianya sama Dria kadon. La ilaha illallah. Malera me ada. Hari engkau amplop tok iku iki. Aja di-share iku aja kayak potongan ya wis cukup live read tok lah. La ilaha illallah nika bab budak rena tadi saya bahas rena budak Pak bahasa apa? Kira bab budak. نعم والله أعلم بالصواب اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وقرابات لنا في ديننا للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابي الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بن فاضل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بل وبارها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم
والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه بكر بن سلم وخياق بن سلم قطب الرباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني ثم قطب بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس واشي علي بن عبد الله بارش قطب بشرط البلاد الحبيب عبد الله حداد أحمد بن الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول ما فرمت بن باهر الحبيب عبد الله بن مسلم بن طيب وخوطان قطب ثم إلى أرواحي الحافظ المقدم ثاني على الحبيب عبد الرحمن سيد أولاد عمر مخضر وإخوانه ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر من جدة والحبيب والعلامة محمد بن علي بن عباس الملكي والحبيب أبو بكر بن محمد قرسي ثم إلى الحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخ السقا والحبيب عبد القادر بن شيخ والحبيب علوي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد بن حبيب بن سلم شبكر بن سالم والحبيب صالح بن حميد تنق والحبيب هادي والحبيب موسى والحبيب حسن بن هادي الحامد والحبيب جعفر بن علي بهارون والحبيب محمد الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء وأصول مفرم ثم إلى روحي كيجي جاسم نور سم زوجته هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم نصب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة لا تجعلنا وإياهم من الشر والضير وأن الندامة وعلى سلافنا من صالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.